هر ببونەیە سەد ساڵیە دامەزراندنان باژارێ قامشلۆیە میوانداریya دکتۆر ئیسماعیل حەساف دیرۆکسان کۆ لە ئێستدیۆیە میوانێمەیە gelek spas دکتۆر ji bo amadebûna te xêr hatî destpêkê pîroz be ev roja li me hemûyan sed saliya damezrandina Qamişloyê ez ê ji vê pirsê dest pê bikim navê Qamişlo ji ku tê wateya wê çi ye سپاس بۆ ئێوە و ئەم ji gelê xwe gelê Kurd bi taybetî xelkê Qamişlo û navçeyê em pîroz dikim bi derbasbûna sed saliya damezrandina şarê Elînê, şarê Xebatê, şarê Têkoşînê Qamişlo. Berî ew bikim dixwazim bêjim amaje bikim ku serdema dewleta Osmanî de Başûrê Kurdistan, Rojavayê Kurdistan, Bakurê Kurdistan êsta yek parçe bû. Ev navçe em ê êsta got behs dikin Qamişlo û cezîra tedî cezîra Serê hey cezîra Xwarê, cezîra Serê yani Ulya bi Erebî dibêjin. Ev berdewambûna beriya Mêrdînê, berdewambûna xaka Kurdistanê yani. Ji bo wilo yani ew navçeyekî Kurdistanî ye yani berî hîn Sûrî çê bibe, berî Iraq çê bibe, berî Tirkiye çê bibe. Yani navê Tirkiye tune bû. Ev parçebûn çê bû bûn beşek ji Iraq û Sûrî û Tirkiyeyê. Bizanî bi ew navçeyê me heta sala çil û şeşa ne beşek bû ji Sûriyê. Yani tu peywendiyê wê bi Şam tune bû. Yani ser bixwe wekû îdarakî hebû Fransî lêbûn, menteqe de Fransî bû. Sala piştî Fransî derketin ji Sûriyê îca bixwede ser yani hikûmeta wetanî niştimanî. Qamişlo bêguman berî yani bê damezrandin sala 1926 ez dixwazim bêjim got yani sala 1920 de yani Qamişlo di wê demê de aşek hebû ser rixê çiyayê jeqjeqê hindek mezaric hebûn dora wê wekû bîstanek hebû her wiha merkezekî Fransî çûçik li wir hebû li gundekî bû jêr digotin gundê Kîro yani navê Qamişloyê berî bi Qamişlo Kîro bû. Kîro. Yani ew gundekî biçûçik bû girek tê hebû ew navê wê sekenekî eskerî Fransî li wir bû navê wî gundî wa bû. Piştî got sala 1920 de dema rêkewtina Enqera yekem di navbera hikûmeta Tirkiyê a nû û navbera Sûriyê de çêbû ew hêla trênê şemedefer yani soranî jêr dibêjin ew hêla trênê got sala 1902 Almanya danîbû got Berlîn bi Bexdad girê dida di Qamişlo derbas dibe. Ew wê şaxê Fransiya li gel Tirka ew hêla trênê kirin sînor. Kirin hêla xeta sînor. Yani Kurdistana Bakur û Rojava kom jêr dibêjin îro yek xak, yek zewî, yek gund meselen, yek eşîr bûn di beş. Beşek li Serê me, beşek li Xwarê me. Bî rengê hene yani xelkê nedigt Tirkiye û Sûrî heta îro rojî. Em dibêjin serxet û binxet. Yani serxet yani Kurdê serxetê û Kurdê binxetê. Mamoste me behsa wê şaxê Qamişlo wextê hat damezrandin Fransiya biryar dan ew mufewdê Fransî komiserî Fransî ke Pierre Elîp bû navê wî emrekî îdarî Fransî derçû 2000 reqema 2003 bû ya 2004 bû jê Qamişloyê sînor kirin û navê kirin Qamişlo ya el Qamişlîye li ser çemê jeqjeqê rengekî ew hebûn ew zil hebûn zil yani şînayî bûn dirêj bûn xwe min dîtin yani hinek heta têbîran xwe jî dîtin têbîrate li Qubileyê jeqjeqê caran derbas dibûn li wê derê ew zil hebûn li ser navê wa zil Qamiş jêr dibêjin Qamiş yani cê got Qamişlê êca bû Qamişlîye yani. Belê Diktor me behsa dû malbatan kirin ku li ser her dêwan Qamişlo hate ava kirin malbata Nîzameddîn û Qudûrbek ew malbatana hetsana hene li Qamişlo ne û serpêhatiya we her dû malbatan çîroka wan çi ye?
وقت قامش لتشيبو وفرنسيد ورد يعني سقام جيربو ناوشيكي يعني بو ناوشيكي آرام فرنسيا جرينجي زوردان ناوشا يعني وكو شورشكي كولتوري يعني زراعي تشيبو خلق للسر خطي يعني الظلم وزورك مظن هبو بيتر خلق هاتن يعني هاتن ناوشي بعد نابوان قدور بك قايم قامين السبين يبو قدور بخوا قايم قامين السبين يبو او هاتا قامشلو والقامشلو البارشي تم جقجقي عرضي ويبو او قدور بك انا كا يعني قركه كي تايبتي مظن صرنا في قدور بك حتى الى روج نافي ومال باتسيه صرنا في قدور بك او وي زويه وي البارشي جقجق بو بغربي الروجافاي جقجق إمارة نظام الدين بو أو توفيق نظام الدين بخوجي أو يعني شارع دريا الريبري شارع دريا السبيني وبخوا هاتم قامشلو مالا نظام الدين توفيق ومو رئيس أركان السوري بزن حتى صار فيداوية نافي ناسنامي سوري دهاتو وك أجنبي وك يعني ترجميريا شسو دواد توفيق نظام الدين نافي نهاتو وك مواطنك رئيس سروكي أركان سوريا بو إذا في حرب بنمال عرضي وان زاوية وان لبار رخ شمي جقجق وروجافاي رخ او يعني بونا مركزها سنتري بفربونا قامشلوكي ما مستاز حسكم في برسيشتا بكم اجر قامشلو مروفكي ست صالبة والهمبرتا رونشتا وبحثا كي جان كيليه خوي خمجين زحمت بكرا وبحثا كي جان كيليه خوي سركفتي وكيف خوش بو كيف خوشي جبو خلكي بكرا برسكي براستي بر يعني بالكيشه بيقومان قامشلو يعني السردمة دسبيكي دي خلكي وي يعني فربونا ويل سر حسابي باجارين سيبيني بو چونكي باجارين سيبيني باجاري كي ديروكي كفنه وقت قامش لشي بو قال له خلكي ما بمسيحية خوا فلا جهو كورد قال لك جي مالباتي كورد هاتن ام خجي يعني وشاغي هاتن بنخدمون مالباتاما يعني او قامشلو يعني جيكي برنجين همو كرد جهو اف خوشيا خاله خوشيا ويا بلي فيش دي صار شي سو بنجاد او جهو همو دركتن يعني تبيرا من حكومة رين الدوان ضغط وات كرن نكاريبو هرن مالك سفر بكن دكشاندن ظلمو كي مظن وهات كرن روجكي شي سو بنجاد داوياوي شي سو بنجاد وا دمادي همو شون اسرائيلي از بخو يعني من قال لك يعني مالبات يعني مالبات ناس ذكرن بعض من شوشك بوم ناس ذكرن يعني خسارتك مظن بو بله جو اف جهوج قامش ليشون شمكي بازرقانيات وخباطة تجارية سوان دبو وكي دي قلت بيج تشتري نخوش يعني انا تغييرات ديموغرافي نخوش يعني انا قران كاريات ديموغرافي ازدوش قامش ليها بله تبالا خبيزي بري ولا وقت ما تخنت يعني يعني اري عرب دوستي من جيراني من تشكي دنا بس القامش اللي وقو باجار يعني تاع عرب نديتن هيك حتى وقت الخندني ديجي بلكي اجا انا روج ازوها تبقى انا قامش لي يعني عرب لي بربون يعني كار دكن حمو وارد يعني بر تغيير ديموغرافي لانجام كوجبريا غوتشيبو افجي تي واتاكو باجارين كردي جين كارو خباتو بازرغانينا وقاش منتدى هيا قال لك سباس دكتور اسماعيل حساف ديروك زان الاستوديو تلقى الماوي قال لك سباس شبا ما دابوناته